Ông sao bên thì học hóa lại bút bên là tôi dặn qua này cái thịt gió lâu đây tam cái gì hình có trong hóng bụi một xe có gì đấy và in gian lạ cho thì đấy cái tao mình là thu tiêu không xì thì là mình tháo đi bên là ô đi bên thì cái tao mình cái thế nên một xe này thì bên những các ông thọ những có trong hóng bụi dòng này tôi đi họ làm chuyện nếu còn hồ mình có thì tao đã tu gì thế này rồi này thì đã làm mình nên là này rồi hình tin thì bao nhiêu thì mình introduce tôi biết cái mình bỏ đi cái bảo mà dễ mình phát triển đầu tiên thì mai đầu tiên vài lần sau nữa thì mà buổi chế mình sẽ đi tàu đi, ở bên mình sẽ tàu đi, và chỉ riêng là tàu là học sổ hàng được một cái lần sẽ là đi vào cái, năm mình ra thế, lần sẽ là một bí, cái này sẽ là qua, cái này nào lấy xe, cái này nó hot sẵn rồi, hiện thế là đến xếp là một cái, thì nó đến phủ đôi lên vai hòm riêng ta rằng là ra tên cái, tôi giản vào là năng mang đi một cái bên như cô nên thấy như là hoạt này bị đạo lại gì là mình cần thằng ngô này đông sẽ là đến bậc ai thì chỉ là một không có xuân nào vâng và tu lên là tới công ty không thì cần sẽ không thì mình có cái cây măng là sắp toàn là những đơn giản chọn xe cây bậc cái linh đơn là thế cái chọn xe là thế rồi xe bậc ai là cross địa cái xe mong bia là sao thế kiểu rồi xe anh Phật zoom tiếng lệ bậc ai nâng mong đi hết xã nô rồi cái mà lấy bộ là cầm bộ rồi cái mà lấy là cầm bộ đi phồng đội đi dùng cái to đi tiếng là bậc ai đã bồng chân nâng mà Phật thầy bộ cắt chân na vào cô na cắt tổ cắt sổ vào cô na so mà cắt trong căn bộ thầy nào lại gì thì mình cắt thằng ngô này mọi chú các họ biển giống đồ gì đâu mình bên hay bây giờ là mình đông đâu mình đã các chú sẽ hiểu cái cần sắp là cái mình bây giờ là cái thì thu thì tu gian qua này gian ra cho introduction it is say là it is to give them on thì thu it is say win dunia hi chi Hachangpa Kipana Thupha chu ibiham thi chu zanda ina sevin hi chu Jesus Christa pathi chapa chu pathirin nang la ke la give na chilpe la tu pi pen da epeo hi chi give chu nahi hi chi chun tu za malai say de so ibiham tele Jesus Christ is God's gift to us Jesus Christa chu pathi chilpe ho ahi ti chu is it till pay to Zan Rai say that Hachangpa Kipana Thupha to Hichichu but he did a bill to Jesus Christ so he Hichichun in Hova he be able to be the Yamti in a bit of him who saw the mighty in his own thought and the Pomitin Tolan Kati Martin a solo Yitin Kanana about a point his own ta còn thốt thì tao là của mình nó là còn thì nó ngoài thì kiểu chúng ta sẽ được mình mà sự bên thì Jesus is a gift that casts out fears Jesus Christ chun Jesus Christ ama ta chun pathina đi là eho đi là thilpe hi chi thilpe chun in kho hi kitsa nei ei la lo pe ve ti na Samson that's in verse 10 that's in there. The shepherd watching their flock by night in the field. I chỉ kêu ngồi chỉ ngồi chun, à kêu ngồi ngồi chun zarin na, I chỉ đâm open field na đâm all chun anh chỉ ngồi đi. Ai là, ada mà đâm đinh đam mê na. Tu lại tại Bangalore cái họ xuống em đi qua hi. Sai sa awang bin ay mo lum sa awang na pulong ay dadama dap to ina ida isa ba in lang adama dap kitim bula na mo dap te set ni ida bang chun na mo hin kel mo yu hi kan
lai an chingo bine na an umpi bine. And example to Luke 11, behold, the angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid of him. Hijitun velan amaho pathin bandil chu hiji amaho masam chu holding pathin lo pina chu akim velu chu salva in amaho akichale jemu ve ti jemu ni na aile kichari kya he so ke ni kata asani na iben kichari ewa ya balo ka khatchu chaten ki chana dinga sei na ni ga hem ji na ki mi palo de da re iki cha sa we na ai no til ga ki cha sa na tim la chi ngam lo na ai da mo ki cha kha ro we ne sei ji kyunki bolan sa til na kum som na kum som na sagi la chen ai ne mi na holai le ga kichi holai le na chu thila tu si se le ki ngai nom ke kaum ke le deng le kai nu hi kai sa te hin ahu nu hi sa bin aker ko nu hi salam pe hin ke ho hin to ki ka ai sao ka ho na le bin ale hela helam pi ki ka mi ton veng tha ki hela veng tha hin hela wi ko hin la wi ko bi zo na hin alai ki ho kel ko na lu nai ai chi kel ko ni adam ke hong zia anoi pe ni an ki kha ji cho ki kel do ji talo min hung thau ve ti la ga ki da ki bolan sa na ki pasal sa ti hum ai mi ei mu lo de to ka sa ke ni ka ki to sa na ka mix se ka do sa ka sai ji ku e chi ke na anoi pe ta me ki kha ku ki kel do ji talo ka ta ka khe na thubali be ka ki le ji so te u la kan alwan te u la ka ki char ko be ji so ai ma tu ni la se ki to na ki char ka ti la ju pem pule lo van ki lo chu ke mo chi on ma sa ju ki lo a ven chu an san wa yin la mo na ki char lo de lo na ki chama ma jeng na me ai la jang som second part lang chu na lu le. The angels say to them, do not be afraid. Vanti ojo na mo kom dun sen kitsa hi na tinina. Kitsa hi na. Ai ko i no he to mai te. Vanti la i no he to mai te. Kitsa hi na ti. An se bi ta ni. Ai la. Selain John Piper ki le ka busim ye wa ala John Piper ki pa ile ha author na yam simbol ka hai scholar ka hai kama in say it is a natural thing for a sinner to fear mi chon se holding na chu kitsa chu yam ahi na ka hai na se dikha ke la bucha de lo na za me ti se na na hida mga tumipalo mitson se ka tumkitsa na ka ani ibor khelo le imatsa kitsa de ko itizim na ibor khela kitsa mitson se ya jo pathin chu to kimu to rin kitsa le na chot po witin pathin de ko mang la hen pathin chu kitsa lo le he line Hebraic only chance of the delay. Jesus became man that through that he might destroy the power of death at him. Jesus Christ ju mehema humno ji pemle ama ju hiji ti na ko na ju hiji ti na ta ju su mang de Jesus Christ ilang pinaw se izot din lo se ele sa ta ne na is it just point ewa inti na ki cha no ko ewa hi chi di ki cha ma le ne na koi ki ro ki le aki ni tam din na na ne na iki ma de ka ta sa ne ade de kham do wa chi de ki ya pa lo di cho an lam je bo hin
tại vì ba tiêu lúc tiêu thì tiêu thì đầu là hay nó mỏi thì đi bộ kia là kịp đi được ta nút chú in là mà ta số nó chỉ biết để làm bài thôi cácทีmà sang in phía trong khăn ông lần khăn ông giống ông mô hình tình lâu ba tọa là ba thì in là chỉ thế là cái ông khăn ông mô này thì các số này na ông bảo là thì là cái ông kia là gì chứ cái gì mình na in âm mô tiếng lệ ilum neo chứ cái tế sẽ bên ilum neo không tốt lại chỉ điều kia là bao lâu rồi chỉ thế lâu rồi thì gì ai lệ cái chỉ là chú mình đâu có sẽ là kỳ cha kỳ chỉ là đến một năm tại là quay mà cha kỳ cha lâu rồi ai là first century Christian over Nelson khát chan chỉ là kỳ cha bộ khát khana lo kita na em ba na hu ba cha lâu chỉ cha cái chứ gì chứ bên là Jesus Christ thì nó thọ là cho sự của mình तो एवन बान गंदम तन किसे से ये एवन का इंदम बोल हॉस्पिटल के लाइन है ये जो कि जिगार खान देती है वाला इधर या जो हॉस्पिटल में जो चीज़ बोलते कभी नहीं बोली ना इसी दिन नि खोल लेते हैं इसी तो नहीं है ऐसे जो चीज़ ना जो कीज़ बोलते इसी का वाज़ पचीना है इसी बोल वाले मामले एवन की क्या लुटे ये कैसे लोग Like 1 John believes also beginning, whatever you may be fearing in your life, remember that God's perfect love casts out fear. John thought khatna believes also beginning. If he's on the name kharang main, naki charo to geldoin patin, lungsen na dita I know that it's a perfect love chun. Hichi kita leo je to sumang te me turi tido kita pote patin ngai lu na di ta chi ne wa ri ti wa la ba ga bi chi di we ipi kita di wo iken te yo le ima cha kho po mi nei no se le cha kho po patin Jesus Christ as a partner, I think, said. How did they tin? Cheating they did ta ball in tin. Tin the level he be so there. Jesus Christ I want to be. In a purpose Adam to all I go this way. All I go this way. Jesus, it's a perfect love. But in lúc xem nó đi tạo thành hình chỉ kích sát là đi qua con này là được cái thế rồi mẹ điều cũng tu cha xong đi là sagi này à say này which of you by worrying can you add 1 cubit of his status tôi hâm lúc không vâng anh khô tông khát chụp về na 1 cubit rồi chỉ lại kêu apa này lại chân cho in ko tông khát ông lung kéo ra cái dòng bè đâu ấy lung khăm chân là cái lung của chống rồi thì chỉ sẽ anh ấy tu này biết đi lung khăm ibo đi đâu sao thì ibo nó cho bắt thì đi nó bò đi này coi được nếu anh bắt thì bò được thì bò có thể chia gì ibo gì nào bắt thì bò được ibo được chia gì ibo ai mà đi bộ thì không đi bộ thì chân truy bộ đi bộ cho bậc thiên đi cái gì đi đây này cái gì chứ lòng không bao nhiêu giống cái cha bao nhiêu giống cái cha bao nhiêu giống ý cái cha bao nhiêu bồi cái gì chứ Jesus Christ ta đi ta idea này cái gì đi ta bậc thiên anh ấy lúc đó sang bên anh ấy lúc đó đi ta chứ anh cha bao sang khát xe nó cái biểu chứ ngay lúc đó chúng nó đến đây thì chứ ngay lúc đó chúng kita đâu sẽ làm cái gì cái gì chúng Jesus Christ tu đi eoin tapi ni koi ni mo ni na Christmas
Christmas so ipiham to Jesus pin ko di ay nemo ay na Jesus Christa to patin tilpela la manupin tale anong set na di taapi jinay yuna at sa po ang katapi so it's nay po ay ana anina in point in say Jesus is a gift that brings joy. Jesus is a gift that brings joy. Ay na Christmas ay kipaw hinam. Pagka Yesu apingin, ito sa Hachangpa Kipana Thupha ito sa Jesus Christa sa hitani. Ahile, Jesus Christa apingin ko ay mamawin, ikipana naman. Na, ipang ikipano na. Verse 10 na lesson kilan. The angels say to them, I bring you good tidings of great joy, which will be to all the people. Hachangpa Kipana Thupha, Hachangpa Kipana Thupha, kain copy way, it's a mizo setting ahead, a hozo setting ahead. Me cutting a boy, a boat sawari, and a tuni boat sawari, Hachangpa Kipana Thupha today, now being poor. The angels bring a good tidings of great joy. This should be a reminder to us today of the joy we have in Jesus Christ, our Lord. Hachangpa Kipana Thupha, Hachangpa Kipana Thupha, I enjoy future, in for future, a holding us on to the quiet. Hachangpa Jesus Christ, a girl does not keep crying. I the Tuniahi, Pakai Penikoy Manuma, Imai Wakipana no Hamna. It's the rest of the zero, not all in the boy beyond go ahead, boy, be long. And we say, no, enough, and again with you. It's Hachangpa Kipana Thupha, in a inquiry kipalo ay ma kikipalo kaya midang kipao tizong titero sa midang ko magkipao tuni Christmas 18 years yung kipao ay stay to let ito say to na ito say to in ko masong kipao le ay right 11 for many Christian Christmas season is not a joy at all. No. Examples reminds that the lost loved ones, the broken relationship with the family, extra. Mi tamta dengan Kristen tamta dengan Christmas ni kipani lawe azichu angai lucheng aga thage do green adole hichi ke Pitidam family ki jomba na relationship hona ki suset na ki suket na adole za chom til tak thage do zegni Christmas ni hichi chuna ki pa thei po ni tori ne oni pyam mi ki pa mona uso na iki pa thei o ai I line back 11 for some celebrating by shopping and materialism that have into a bit stress-filled Miloy kachun shopping achiin tilman tamta kitsoin ay stress na sumlapay tapay mangyayat sa atin pa yan sa apahan na nuwan so stress out ita so lukham ta so ay lo song le the family person I'm going to talk about truly know the real reason why Christmas is celebrated, which is God's gift of salvation through His Son Jesus Christ. Hita mga hijia chun, laise til ho at Christmas at celebrate ta zil chun. Hiti
pathin api tilpe huin na pachu Yesu Krista chapa ko na api huin na pachu hichi chosubil ta vine tuni ne onjong na to na tabang ikhan vele sei tu jong Christmas do ta chu Yesu Krista hoina ga mo no ka po ve ti na Christmas no bese na abatay man pipa ke talong ti ta tho ay tu jong yon Christmas iti man hom no misawang iti man hom iman pipa Christmas iman pipa abatay man pipa di ke do na mo Hadbe laichen mi khat to ke hobi ay bidyam ka se honne kasi se honne to puki society ay Christmas hi good chamang kutani ni mang kutave kasi do hobi Christmas ay ole zu don din ay lo ni bidyam khat bol din ki tamam na gul na ba ki mang ta to chamang kutamang Christmas chu hi lo hai Christmas chombe Sagau tu to kisai, but tas tu to kisai lo na. Hiji chun, hiji Christmas chu, but tinin at sa pasang kat se Yesu Krista chu nang lagay nga hiji leisi na hi an sola hiji niya hiji leisi na yung pega hiji chu apat pe chu man hina. Ipizya an sola nile nang lagay kat do di nga hubing di nga hubing hiji chu Christmas leisi tu ay. Ngulog ito na ay twice ay pentaw to bring joy kipana and boy to Yesu Krista to tilbe ay in abadun kipana bring joy na kipana and boy John chapter 1 verse 2 to 5 My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Kaya natin ang ating le kasopit eho. Hijitu kipanan gelzo binutija. Tunay ko yung Kristente. Sab na hasan na ito telepan kipanan la. Patin na ilo ho mga ika, patin na ilo ho mga lukam tayo ko iman sulay. Ay na ipikikit na ako. Ina to boy ham alon insung boy ham ibyang kada boy tengle pati na lo me devi chula heje zem zre kapuin e na chun heje give perfect give no Jesu Krista chune ya ama chun heje perfect give chun kipana en bope heje a chu heje kipana chu hitabang khet na hasat na gente na ito tenzong na kipana so ay ba azi chui pyang na gente na hasat na tanta ito hoy ba na itsan dito teka hoy kagel po ito bonus kasay simin David Livingstone na Dr. Livingstone David Livingstone dito po Africa ka ba missionary ito Africa teka ang ay dan chu ati chan ye chu Africa gama patin tu se ji au ai le agabla ga ma chu ni kaunte ye chu agabla ga nung po ni ati wa chun Africa te request ka nai char ka se ama hi ni ka ri lo le alung chagi bom te inte Hisi chun alung chagi Africa ka ma navy pita navy sata wala din la tu tunin zo nam na kejin gente I macai to ka pore ai ba gente ki sama malin first century la Christian hoto patin mi mas hoto ga kite ka alan van ga mai pichan di mo de ham ipacham min abeng ki point din yoni khut phama yon choi de le lo mai te cho Hisi chun tunin ki ke alo te Hisi Christmas
Jesus is a gift that brings joy to our heart and our soul, our mind, our body, in our life today. Isu Krista to give thee tahiya hitus ke paana to in khowa and boluna kita bang hasan lagi gente na lizong na ikipa te ngai na. I know the Philippine Bungli Charlie to 7 km, Philippine 4:4 to rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Kipata no mo in tikileng kipata no mo in tinina. Kipa dino ya ha. Ikipale itaden sa inay lo ng kilumhang. Ikipala itaw si February 4 kele kilumhang. Lumhang na hebayaman he. Ay na iji rejoice na kipata noon sinuwi na tiso ilong timabahay tas Kristato iji kipala hipapat inayumahay na. Ikipala ko yung magsay na lamang pithin o lepis mo. For some of us today who need to pray like David in this Christmas season, Psalm 51 verse 12, restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. After all, Christmas is about God's generosity and not ours. Dunia hi David banga tutari mandi ucho ta. Hege nagaw mi tam tali nga chu ni se ay Christmas ta. Ni se ay patin ni Yesu Krista chu ilong ti mai pe sa di ba. Kipana chu nei ji wa hila khopon. Ay la mi loy khana di nga chu ikipana huing ene ba ikipana anamanta. Ikipana sa anahadai ta na turi David bangay tao na. Hiji kipana huing na kipana chu aven na data sim kilowin tia patin ko matama itaw na. Pagay ni tasim kipana chu nei pe kilowin kalong timupan David na tao na itaw. As each of Christmas too, God's generosity. Patin at sapatang kat sa iyo. Tunin sapatang kat ni Hoy. Mi kat pido niyo. At hindi ka pido niyo. Kaya minimum niyo. Ano sa anong mo kapasa? Hiji Genesis lekabua Abraham in the Isaac sacrifice abola akat do Hebrew power person translation analyze kabon was kaniki po sa kakaaki sa kita Abraham kakaaki sa patinin patay kaboni Natinha eto leise na nializad vana asizad hita saan ilo kunong pe ate sinunga pizza pato nipin atikit ene Abraham chuna petaya lang kami ang kinong nete masinun katsapa Isaac lang matinis ipito ano yan I talk to nikat na miloton ni tum lang azoron cho. At sa po chun ni dama yung apa to hiji mai cham simat chi ko hindi cho. Hiji ato apa ko mahepa ting la amin me la amin. Oi ham akel wini apa ila adung chima hege ko de boy tu ni kel wini lang ne. Say do te go. Anong tim ay chan nina Brahmin apo na tayo at sa po ay anong tim at tunin hiji patinin at sa pachang kat sechu nang lagay nila in swap yung si Jesu mo hiji to Christmas goal na mabuman man de po hingi kipani we chikala kipana di ngampon isip
ai mangin wal pi a pathin oila nga umam ti hello man ti no it's a Christmas na kapoy ni na chon je je ni ka ama sa chen Jesus Christ chen eti tiza na chu ala do bin ama in kipana in popirin atine atuk na chen God is a gift that brings peace. Jesus is a gift that brings peace. Jesus Christ does tilpe amachni bin popi want to bring peace some nine popi dunia hin some nine of ilumtim wat some nine hai some ne thupi ne some ne lempa giti ne aile some ne lempa pimta ilumtim vai pin sau hinam ilumtim wat some ne lempa apin ane on some ne unga ino hamna Yoi langkhaninga na khat ki se langkhaninga na khat ki se ai lo lai ta chu cham no me dam na mi kha do chu koi hi jong ke lo mi ga mu ne e chin nu ta o chi pa ta ka mu da ta re ki koi hi jong ke lo la ya na cham na Jesus Christ ajun cham na in po pe na peace bring peace verse 11 to 14 and again the Savior who is Christ, the Lord, born to you these days in the city of David. Who in God, Jesus Christ, it's in David copy to do in a pagan, so many nations. Baby brave in a sweating cloth, lying in a manger. Now same to put more name in a kiselin, God uncalled and a kilup sign, hey, so the Tumas in Vera. A multitude of angels praising. God will simzolo chun pathin chun about chun gina. Guys, I have some glory to God in the highest, on earth peace, goodwill toward man. Lajun belawen chung nung pena patil lo pi hen chule lei chuma alung hai na mi ho chuma cham le hen na ki ne lei chuma alung hai na mi ho chuma cham le hen na ti ne ichugo mo patil lung hai na alung hai na mi ho ti cho alung hai na mi lo ho ti po alung hai na mi ho chuma cham le hen ti Some time we say to him, we say to him, you would secretary quiet and saying, as also chairman point last week. Can you meet the Kong take a heating point now? I will ask you how to take anything to Ai bo se kha do chu ai se kha do chu hai ta ai se do ka so ke ne ai wa ta bu te la kyong ki pa ta lu nai ta ka ho lung tho yong ta nei po le ai se te na te ni ang ka min te ko ka sa tu koi ma chang ka do po koi ma chang ka de po le ka min chu ai ji ke ma sam ma ka ne mi to wa mi de de le akigen thi sam tayo ma mi no se do no ta ran ko de hin po chikala no de po tu ni sam na le ba pin ta hi ilum thi ma cham no sa te ila wa cham na le sa te na. The peace that Jesus brings to the believer in a peace that the world cannot offer. John also leads us on this again. A peace. I live with you. My peace I give to you, and not as the world gives. Hichi.
Jesus Christ in ta san cha de in hit sam na in bo pe hit sam na chu le se mi ho in ei pe u sam na to ki bang bo le he Jesus Christ in ke man sam na chu ka da la pi le hit sam na ka da la pi to va noi na pe u sam na to ki bang bo na is it to in is it sam na chu in e yo ngai mi khat chu cái ngay luôn khát các ai cũng chưa có chỉ nấu nó vẫn được vô tình cái mua ta ta các ngay luôn chưa thì chỉ chưa đi bộ đi Christian chỉ chưa thực hiện thì chỉ chưa đi bộ thấy tiếng luôn đấy biết ta bộ thấy cái khiết là điều nào cái mua ta chỉ mua ta ai lùng xe này thì chỉ chưa ta sân lâu ra bên nó bộ thấy chưa ibi ke khen nào mo ibi dengan Kristen ko mo hizin tone cham lem pa pintan hizu Jesus Christ hi ama chuni hinna wa cham nain po pi ta ne hizin cham na chui long tim ma khoi tin hizin cham na chu bo an ta mi lo se ki cham de le mo ti se lo nom ki such peace can be known even in the midst of our greatest trials. Hasa na keng tay na bay na tay to ay hijitu hijitsam na chu iman sa ngay hiji man sa di ka sa gao mi di ka ika sa ito example na kasay singin kung ika bigyan daw rồi bên thằng luôn ở mai mà họ lấy cái bom rồi bên thằng luôn tiếng nào mà chun anh chăng cái coi là sao mà cái coi cho su thủ đinh na azino to lom ko na chi hon hung vai cái hon dal ta gil ta hung vai cái là cái nó ta sao chứ su đinh cái hon le atsawan ki suding ni za anding chuna asu goran so anam ta poi ji so anam lo pa na chun ama na khole le nei le atsawi ki hu ta ji he pa le a khole le a in ken pa na chang so na hu so nam ke le ni bo le na ta ki da hu ma ki po mai de so na ai lo sa ki kai na ahead pa rin akong kinunglein na sino ko ba't sa olin atin sa on sa in sa akin ako rin at sa upa ko sunay na mga tuntay ningay damin inking ka na kitsenga supi ka na din ko kibang koma neling na nilo ka na hello to kejel mo ay ningay damin kejel Johnson na bola na kutsare ay ningay na pinatu ngay na mga tu hitizan ma chun hitigutsapa chun kuing na Pakistanay ka hitizit ragaw mi kiti nang na kay ragaw mi nilaw cho ngay lukat ki ngalu ay nalay muda kat ki muda ay lang ne hiti ipitigilham in Hawaii hitamang nga ilun na chun ragaw mi chumili jong ataw hatya ragaw mi yung ay chompo ay mga mi chupoy ka rin Bible si hatya ragaw mi pon ay mga ragaw mi chun Bible si na ragaw mi chun tao ngay ragaw mi chun Bible si ngay ragaw mi chun mizaw si kakyaw tay ngay ragaw mi chun mizaw si angay luna ngay niya happy ngay abon sa zong kikot ng ragaw mi hichu ko hona ne ham dila hichu Jesus Krista ne hoin na ne hoin Jesus Krista along timapin sa on hichi ragaw mi na so ani kasi khatsa perfect po naya po siya kaya ba yung pastor kahi ay bangin kay mang hasa na tamta ka na yun sinal na tamta ka na yun hijit sun minay sisi ang ako ka sa pone
Kahi na unay miniza sayo la ko kasapon, kahi na iza sayo la ko kasapon. Azi chumin kahi kating zo po. Kahin la, hijaz ka kingasal kay poin, kabol kay peta chu, pami na sele kayo hikatilo na hamde ka kihula, kay mahin ko, adila ma, patinde ka mana, pati ito ka kikatu ka kisuto chutubi. Iti tutup. Tunin, ihoy na, iti cham na chu, inay mo na. Some the chinelo why the Christmas is a big and long win. Hachangpa it's a champion to Ilum Timba, Jesus Christ out of the pay by day line. Ali name, country tried it alone, by South of Jesus is a gift that leads us to worship. Jesus is a gift that leads us to worship. Jesus Christ hitilpe chun piam eho sauna patin hong eho sauna worship. Luke chapter 2:15 to 20 together. After the angel left, the Sefer to one another, the Sefer said to one another, let us now go to Bethlehem and see what the angel has made known to us. After the angel left, the shepherds said to one another, let us go to Bethlehem and see what the angel has made known to us. Christmas, imong vine, ay nakape ko may saymon na. Jesus Christ being tayo dito kape ko may saymon. Did we say to anyone that Jesus is born? At least to some friends, some our brothers or sisters, our families, our relatives. Jesus is born. Jesus Christ at the being tayo dito kape may saymon. The Sefer, he took care of what he was. Amor na kihovin. Eu Bethlehem tiutin. Hichi banti lonay say behold to gaver with it. Ating action. Action is important. Kaya koy bago yan. Gohin na inahin tabang na. Imayo kipatsum lo. Imaw kibodo lo. Imaw kibose lo. When the Chukoma patintu saying up the low is out is a kitsay sa na. Ay mama to say it jil. Kaya mo money people mo amola ma kihovin. Vanti nila say also putchin na chibne. Putchin iyan ay nila. Misa yung siyang pasan din na putchin ay amo tachi mo first hand na 2 kilo. Verse 16, they gave his and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. So na gumatun, amogang tayo na umuwin. Ay la Mary le Joseph umuwin. Now send to kanan ko nga kilumsa sa umuwin. Amo azan na jiswapin na munta hobag din no ito kitinda. As in coin na chiveti lo ape pera chiv na potato he every saying I jinte ki sayta de khove ki sayta de he had always saying I about to Jerawan verse 17 when they had seen him they made widely known about the child. Amoy, it's superstar to Garan Koma, and it's a movie. It's a bang to say heads up now. The heads up. I know on Christmas, Kimama, and Toyma to Koma, but he took his hello. Christmas, he packed your hello. A Christ basket, a mass pass is a Kimam.
le zana yo kasay na bona kimang juna tamzo tingla nga yo bona kimang ay zana yo kasay niya kato na tabangin Christmas bona Bruce Lee keko kitso aso ham palay thoyo le ikiton dol balay thoyo le ikiton ay banga tu akitay na nancho siyum no hay tabanga tu boning jilla na Christmas ki manglan na so ay lalay hin belahin tua ehoi pati Yesu Krista peni ko ihe china ihe tein walong ni ko mo ki sei gap chalo ay lo huodiam ki golong so tulain nunga ko tam tay mo pine holiday so ke mo he fona yung hitin tam tay holo te na fona yung holo te. What is about Christmas? Ay mga tulay hondo so ipiyang tulay 25th ni Christmas ay po iti ki hondo kino so hello hondo ay hindi na hina ay tato Yesu tapin po lapi pipata na zana yung dapat kasi ka Orthodox lang hoin Russia gidi Ukraine Belarus gidi na hoin 7 January mangin loy kanin July mangin loy kanin June mangin loy kanin 25th na mangin ani ko to tupi po in ami pa to tupi ki Yesu Krista to naisi na humpe na Bethlehem to makipat na hilaw ya to kipikon no record ni hilatam ta record mo amahi vana ang kipat na zon mo gatang kanin in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tila chun tuwa namin tuwa patihin namin tuwa patihin hindi chun Yesu Krista patihin chun Yesu Krista. Iti theology ang ulod kilin na sa auta explanation kamta si kilin chun sa ito po. Isong nakasay doon nung bete ta chun naisi na Bethlehem chun Yesu Krista kipat na ito. Iti masabi nabu Abraham masama anong kay tayo. Nabu Abraham Nikolaya juga umetay. Iti chun Bethlehem maapi ni ko chun kirikot. Iti chun tupi niya ko. Ilong tip ko no hamutin ilong tip apin sa ulo. Iti chun tupi niya na. Ay na. Ngayon ay kindahan. So magiging all those who heard it marvel at the thing at those things that which were told by the Savior. Ayla Hichikel Mochim ho in Mida Okoma Asay Wada Asay Housen Azavin Alam ho to Alungdom David Tigumchan now. And a thousand Ninatun. Then the Savior returned glorifying and praising God for all things that they have heard and seen. Island kaya mo ito sa anong sibin patin cho choy anong patin cho awa choy patin cho ahulin azi cho mahoin til akisay ho na pamuho so chino atin tunin patin to tantay sibin tantay sa tawin isay binawang kapit na ay lang patin beto patay ho na ulam a thousand to Bethlehem, the Savior, an example to us, to all of us, heartfelt worship. Jika mo ichi mo so yun namin sui day tabi ton day tayo. Amo na nung timpong pivin patin sa bahat so yun ahaw tao. Doon in Christmas kami sa naman ng itaan, ihete yung hapan. Na, kung tapipin man di mo itaan, ay mga ilong timpong piwa patin sa ihaw naman. At sa'yo na yun. Jesus is a gift to be shared with others. Jesus is a gift to be shared with others. Jesus Christa to tilpehin ito to midang holang i-share wine. Midang holang ihobong wine. Sa pamoy ang pinala ako na sityo.
na nung hao mute ho mute pite ho he de ipisiam tele ang pinapanahin sa pag-iilog sa tayo selfish ani ang lahat ko niya na ipiat hilipian ni adam ho homin to na hoklo ay mga tibol mo to na ano hilnay kasi nung Pedro, hiji Christmas, si Yesu Krista, ilong timba, apita, iwan si Yesu Krista, inay tama na, midang ho yung Savior wine, kaso ko Christmas ni, pati ito, midang ho yung Savior wine. Bangalore, alam niyo, lokal ho, pastor ka namin, hindi pa mo church, hindi pa mo alwag ka na, vana chopi wa na vana cho wa blanket ho vana cho wa putto ho aga ho jiu cho kaga se do long chi pam de ni tan ta jo ho jin so adol ba ho bung suma he la hello la contribution a ko ni dam ho ko mai pati tu asli ba tin a fi wa ji aman chawa pati e ho le ho ang ki khum de na he chi ja he mission report kita gambar statistic report kita siapkan aku di kisah yang dia ada Kristen te isumuhi 80 to 90% in Kristen ala kisumangit Kristen te isumuhi 80 to 90% in Kristen mama cuma kisumangit Hiji ala isi na Kristen charge kalau Muslim te in zat na ho de Muslim no adam ho ta bo cuma asum sumang he in terms of millions and billions he ho se ki ho sa ho se ki boya na Hiji achu hori mida ho is here Hiji Yesu Krista isay pite nga so tilgani pi ngai tilgani ki tu pi ngai so na mi ka lo ki mo ma so ma ki bo sei the lo he ki ho pi ngai koi mi hi he ngai pi pau tho he ngai ei mi lo ki hello lo dim se na sei pite lam ta mi ne ki ju Christmas hi Yesu Krista nang lagi na ang pinako ito ini taala hindi na ho na isay pa ano daw niya sa ay ito say ano sa so si so lagi na so again the sefer have what they have seen widely known say which was told them concerning the child Amo sefer hojen keroichin hojen amu hoju mitam ta het sa mitam ta bomin hichi sapong hichi now sent to say now God first announces good news to the sefer who is in turn told others tunin hichi bevin patirin hichi Kipana Thupha Hachangpa Kipana Thupha chu keroichin ho say bivin Kaya mo siya hoy mitang ta say pitamre ay natunin ang laki iji Kipana Thupha Hachangpa Kipana Thupha isa tawin ini tawin ay mi say pinabot isay pinong ay pinong is it a point na say ibig patinin ibo sa awali patay mo tukong Christmas ay awazon siya din ये ताहे पनी किते लोग पे तो दिन ये भी ज्यादा सावल जैसी और पतिनी के लाइना में पतिनी तो इसे लो हो बहुत सारा भी पतिनी